Maya pa oras labot Kapampangan. Um, may ako na yung bagyo. Medyo malulong bagya. Dapat okay na yung panahon nata. Mamangin bagya. So, si kadyo niya bagyan kaya yung volume na eh. Masyadong binandaramdaman ka na akong suwala. Kaya nag-umpisa tanak yung kaya katamong Kadinalan 53A. Tegalugan eh. Quiz yan ngayon eh. Bayon sabla, buri kondinan maya pa oras di Jerica Alvarado ampoy Nerwin Suba. Ilareng may kiabe keng kaya katamong virtual balitaktakan ngayon banwang 2020 ne. Uli na ning COVID. Ala tamong balitaktakan king New Point. Ne. Takala salamat kaya nga mga reni. Nagmasabal at gugusal para kaya katamong amano luid kang Jerica yang sinambut dapat ting Nerwin masantingyan naman itang kayang pamagmatulid at may itong pa burikan dinan maya po oras mo naman ni Brother Louie ing milyari ka na ako nabingi kasi medyo makasipit ko at sinopa na ako. Nakala salamat Brother Louie ne. Pag-umpisan tane. Denny kalupara retang minuna tamong suffix videos. Very common la kareng kaya katamong manong gagamitan na isipan tamo Kapampangan la dapat Tegalugan la ne. Imumunan dili batok. Ne, batok na mo kang Kapampangan ng batok. Kaibat balikat. Balikat Kapampangan yan naniyo kang Tagalog. Naniyo kang Tagalog. Naniyo kang Kapampangan. Ing katlo nguso. Nguso tayo wari balog yung Kapampangan eh. Kay bat nanita ulap o ulap ata yan eh. Wow, ulap yung sasabihan da kasi ulap fogging ulap eh. Yung ulap Tegalugan niya atin yang mas matulid na Kapampangan ne. Yung katuki gumanti. Yung gumanti Tegalugan niya ganti Tegalugan la rin ne. Dahilan Tegalugan niya naniyo kang Kapampangan ng dahilan. Midawit Tegalugan niya naman yan mituloy ni tuloy Tegalugan la rin nano yung katulid na kang Kapampangan. Banggit panitalan na rin naman din ale. Tegalugan la rin talo dapat gagamitan kayong kaya kayong Kapampangan. Pero ini tapos panitaya naman naman ale. Tano yung kayong Kapampangan yung tapos sige pakibatan nyo lang mag-comment kayo kung right ne iyo lalong ding pakibat na rin aliwa nakanita makanyang tamo mong mabibiyasa misa sane kayong mas manangin na pa mga Kapampangan. May sasabihan kasi Kapampangan tamo may pangapampangan tamo binang manong kung para-pareho tang Kapampangan kay ba't ipanagalog tamo din kay katanganak din kay katangapo itala sana panagalugan gisingan talang pasibayo kayong karelang pangakapampangan. Salamat Luid Tamongan.